Anyang aki din! Kaalak ni pulbos idi na palabas alawas. Umaynak man lakwanan iti pagpapintas. Tapno dada pumintas ka mat ala umunday to lotion. Tapno saan ka nga kurkursing. Ay na, isukat na kanila kay mo agkurkursing ka. Saan pa'y laang maripilang? Bay amo na agkursingak. Apa yan maray? Adda pa natang ko, mare. Mangrugrugi. Ay na, adda agas nga awit ko para iti mangrugrugi apa nateng. Dayto Kumpleto ka talaga, mare. Mayat dayto nga iapros mo di takarabukob mo, no kasta maturog kan. Pag suob mo maray, ay na nagmayat. Agimbag adagos aday tapanateng mo. O sige man nga, Rod. Padasag man daytoy. Ay na, mayat dayta ko nagtumod. Manungay daytoy. 700 laang. Ay nagnginan. Awan latawarnan. Ay natawaran pa'y laang mat. Kita man mat ti pinagnak nga imay dito ito nga titaltalon abalayo. Nayunang pa'y kitni Ay wanan niya. Awan ti pangnayon ko. Iso nga ikan kalaangan itinatang asidaan nyo. Ay may mayat manin amaray. Thank you very much. Ay na, nagdagsanan day to awit ko anatang. Nagdadakkel mo't ngamin akarabasa ti inted day di ako maray. Kusme lakay! Kusme! Umay nakman tulungan! Kusme! Ay, bakit? Natakan? Awit ang manday to awit ko anatang. Diyak mabangkat. Ne, nangalamit ito ita. Inte jay kumarik alinakwak ijay nga titaltalon. Swertek italakay. Tana ipaibos ko amin alakok apag papintas ken apros. Ay, kit na saya at abakit. Ayan ngay dagiti anak ta. Adada ni kay unag. Ni Jenny, aglutluto matlangan. Ay na naglaing kan. Imbes asikati agluto. Ngipay tatang mo anabambanog anag construction. Ne, aping agkusilap ka. Day talag cellphone ker aramidom dita. Ala, ingkagluto. Bay amon, ta siya akong tagluto. Bay am nga ag-review ni Jenny. Anya nga grab-review. Kanog cellphone ker aramidom na. Agrib-review ak nanang. Anya lakit din aya. Kita agman data. Oh, dayta oh. Review data. Research. Nakaungungot kayo. Kita man ni Jenny lakay. Adda ijeruar anak katugaw nga adda katintinawag na iti cellphone. Kita mayat ti kakatawan na. Ay, kit bay am. Amangan no gagayim naman. Sino agayam na? Lalaki wano babae? Babae siguro. Nukasta na akanayon dayta. Makiasawa di na oras. Bakit? Apay atay tangamin ti pampanunutem. Kat kastamit itadagiti agtutubo akapadpada na. Maki-textmate da. Inton kuan makiasawa dan. Saan mat siguro nga aramidin ni Jenny dayta bakit? Taam mo na magtirigat taamang papaadal kadakwada. Bilang! Ayan mo! Nagsapa ka mataan tatang. Diyan na sapa. Kano alas 7. Ay, mapantan Taatid dog ti pilay ja ospital apagpa-check upak. Kasano nga ay tatang, katjak pa'y matnalnal pas dagiti trabaho dito'y balay. Ay, kitalaga kasta. Tasikati na. Trabaho amin Nabanbanog akong nga agbalbalin ananang. Kaya't kumat-kumati agin ana. Malasang ko. Awan ina na ti panagbalin nga ina. Nakarkaro ti sitwasyon ko ide. Tanasapa ak anabalaw. Siya tinangisaksaka di ti panagbiagyaw nga kakabsat. Ay, jak pa yun masagay sa itibuok ko. Gapo iti kinaado arigat ko dito'y balay. Oh, Jenny, Sabado ita
Nagsapa kaya mga ririing. Kat aglaba ka aglinis ka dito'y balay, tamapanak agisursur itilako. Ada pa banak. Sabado, adda papanam. Agaramid kami iti project iti balay ti classmate ko. Naglawaan ti Lunes aging gat Biyernes a panagaramid yu iti project. Panaglalabakan, panaglilinis kumamutin ati Sabado. Apapros! Agas ti gurigor, kan saksakit! Gumatang kayaw! Mari pilang. Maray. Paray, sika magayang. Un maray. Makadandanong kapay gayam dito lugar mi nga may aglakaw. Uwan pare, dito'y gayam ti ayan nyo. Un maray. Makar kami dito yay. Makatawagan na. Aya, ay na, nagdakkel da ito'y balayo Kit umunag ka maray. Tapno makitang pa iyo na. Saanin pare, taaglako akpay, kitni, aldawan, awan pa'y nalakwak. Umunag ka, takitag man niya dagita katagag ngay laklakaw. Mapapros, niya dagita ngay. Sige pare. Ay na, nagmayatan da ito in-serve mo at saka kanyak pare. Imported nga minday tatsa maray. Impawit man ni kumari mi bro. At dan iji abroad ni kumare minda. Napayagan na. Isumit lagayam nagdakkel da ito balayo Inanusan na mo ta maray. Kit padambot lang da dyan. Aglako-lako iday. Agabroda mo ko pare. Ngamjak mo't ngamin mapanawan dagiti anak ko. Anos laeng kan sakripisyo maray. Ay kung gayam. Ipakita man kanya dagiti lakom. Ta mangkita man iti katangag. Aywan pare, mabiit na ang ipakita. Mabalin ko nga yaban dagiti karobak. Ta gumatang damay. Aywan na pare, mabalin. Kakabagyak amin dagiti kakarobak dito ay maray. Iso ano ibagak a gumatang da. Gumatang da. Ay na, naibos man ang dagiti lakok lakay. Ginulpid akong parim amagno. Ah, ay kasta ya. Ay, wan gayam, nabayag kami na sana nagkitkita kahit. Imakardagayam. Ay na, nagdakkel di balay da. Tanagabrod di asawa na. Ay, bilangin taman tinaglakwak lakay. Ay, mabiit laang bakit. Hmm. Kuha ngamin, awan pa ni Jenny. Anya? Anyang awan pa'y? Saan pa ya si Mang Pait? Anya? Kani nasip ngatan. Napanan na ngay. Nasip ngatin at agalas 8 ni tirabi eh. Ay, katbirugan da. Ay, ala, mabit laang. Agtugaw ka pa'y. Ning, saan ka kadingag nervyos? Tumakder ka dita. Kabirugan ta ni Jenny. No ba 24 oras? Asaan pa anagawid di anak mo, Mari? I-report yun iti pulis. Napanan nila kay ko nag-report, Mare. Napan kayo kumaiti balay dagiti babarkada na Napan kami, Mare. Saan kaming tupay anak na turong nga gasawa? Taday tala nagberbirok tinararamid mi. Awan lat makaamo? No sa dino tinapanan na? Nagkuyog na ka ni boyfriend na. Aniya? Mano ayat itawan na jay balasang mo? 17 na pa'y lang, Mare. Ay, minor de edad pa'y laang. Parparitak ama ki boyfriend. Takayat ko nga rudmat ama kaadal. Tada kami kinitatang na. Saan kami anak kaadal? Ngamita? Nakitaray sa amat tandi anak ko. Saan pa'y humamot? Tanagubing pa'y. Agswer-swerte akiti pa naglako-lako. Takanayon amay bustila ko. Ngumapay nga tagmalmalas aksamot dito anak ko. Sapay la kuma. Tama ka amiris kat agawid mo't laang jay balasang mo. Mare, umayak man gumatang itilakom a pag-apros. Jay kas lagi natang ko iti. Aywan mare. Ado atila ko kakasyay. No kayat mo, kita dagiti nagsangpet abaro alako. Sige man nga rod, Mare. Dayto iti baro alakok, Mare. Pagikat iti pekas. Mayat dayto, Mare, para kan kakapik pekas.
Saan kan samot na makasaong, Mare? Tagsang-sangit ka mo to. Malagip ko ngamin dyan, anak ko. Saan ka pa'y nga ron nga ag-sales stock? Ako, Mare. Umay naktulatan lakwan, balay no mayat tirik nam. Mabalin ka latamat alakwan, oray no kastuyak, maray. Ngum saan ba't nga ron maawis tirik nak agumatang? Lukas tang agsang-sangit ka. Nakitarayan ni Jenny, tatang. Aniya. Nay, di pa'y naggraduar na kitarayan. Kunak ano malpas na ti panagadal na. Saan mat gayam ta sa bali tararamidan na. Ay, na. Dimla binagbagaanan. Anya ka ta saanan. Makita na mo't tirigat may anaganag na. Kahit sa dinungay kanutayan da ita. Ijay asiguro lugar di boyfriend na. Sa dino ay atin lugar da. Tama pan tayo berukan. Ijay Manila, tatang. Ah, Naglaway di Manila. Sa dino kumangay ti pangbirukan tayo kadakwada ijay. ay, kasi kabay tanakaw. Ay, kastoy gayam tagbalin nga ina, tatang. Nagriga. Ay, pundo na ita. Narigat at talaga. Kaskarina ay agamin. Tagbalin nga ina. Sa anak pa asumra kita bakit? Tama ditirik na. Aginanaka pa'y laang. Tasyak ti mapan aglakong. Napan ka man ang naglakoy di kalman. Aginana ka mata. Pag ginanaan na, kat pa nagbabayag iti tuition na kita anak ta. Yakmat ngamin ka ba alam ti mapanagtrabaho ita? Oray pilitak. Nakapsota ka talaga. Ay nalakay, apay ngamin apilitom day tabagi, mo saan mo akabaulan. Mayat tumat siguro ninton bigat bakit? Alang arod, aganad ka bakit? Ama pa nagisursurmanan kadagiti tagilako. Agyaman na apare, tagimatang kamanin itilako. Walang yaman na maray. Ngam, mapanmulakwan na giti kakabagyak. Taimbagak nga umay ka man naglakaw. Un pare, Ibagam to kundi kumpare. Na umay kon to pasyaran man, di balayo, maray. un apare, umay ka. Napayag kay, ta saan kami ang nagkikita. Aginom kami tuman. Mabalay, maray. Ay katun apare, mabalin latan. Lakay, sanak ka di payapan panawan. Tanisan pa nakalpas iti panagadal dagiti anak ta. Di nakman sangit-sangitan bakit? Tagang angasak pailan. Unangam agnangabit kan samot tan. Anyang agnangabit nga ibagpakam. Naoperaan naglahang si bibiyagag pay. Nangagkumat ka, dyan pagkati doktor. Amasapol laang, ngagpapigsaan. Imbaga na saan ka kanun ang makapagtrabaho iti nadagsan. Dahita ti parikot kita bakit? Kapilitan asya kun ati ang trabaho para iti pamilya tayo lakay. Ay, oo na yun pare. No kaano akpay nga may bimisita nga dawit ko nga arak. Isupay mo ti pa nagsakit mo. Naopera anak pare. Kay, kasanong kay dito arak nga wit ko pare. Di santa nga inom mo na. Agsublikan to pare. Iso nga idulin ko pailaang. Kat into nagsubli ka. Mabalinto mo siguro nga uminumak iti arak. Sa bagay mo't kidiya pare. Ala, nagpaimbag ka nga ron pare. Tagsubliak to manay. Sikalat na nga rodan ti agbirbirok para iti pamilyayo, Mare. Kat anya pa yan ngay mare. Ay, kasi kamot amagmag na, Mare. Ay na, di mo man ibagbaga ti kasta mare. Tad-adda ama asyanak iti bagi. Bilibak nga rodgan ka, Mare. Napigsa kalat ta nga aglako. Ay,
Talaga akas to'y ti ina, mare. Adu a sakripisyo. Sa bagay mo't kiti sika, ti ina apagwadan. Nakaturog pa lang ni nanang mo. Tanabannog anapan naglako. Agyaman at tatang, ta nag-reply kayo iti text ko. Jak pa lang imbaga kin ni nanang mo, nga agawid kayo nga gina. Mabisin sa iti anak ko, tatang. Ala, pasuswa mo, tani. Mabisin sa ngagpaiso. Kusme, anya diag sang sangit. Ha? Sika, Nanang, pakawanan na ko nagpuskol ti rupam nga agpakita ka na kami. Kalpasan anak itaray ka? Pilang, uston. Agsangsangitan ti apo ko ta. Mala, umay katagtungtong ka. Apay nga da dito'y deta babae. Ayan di asawa na. Day tangarod kat, taado ka no ti bisyo na day di alalaki. Pasaray kabilan na pa'y ni Jenny. Awan bibiyang ko. Taday tati pinili na abiyag. Kaasi damat nga agina. Kitaam, nagkutong ni Jenny. Kunak nga rod nga agsubli dalaan hindi to'y balay. Tasyak manan timang takan kadakwada? Ha? Gumatang itigatas? Kandayapar? Ay na, paginanaundak mo nabambannog akon! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Anyaman kami, itingkay, panang tarabay. Aday ta, napuno kun ti amin a pagkargaan iti danom. Ay, nabanugak at talaga. Venus, anak. Oh, nanang, good morning. Sinapsapa yung man ti malatew. Wan, anak ko. To umay ko ibaga tinasao kanyak ni Doña Nita. Amapan ka kano ita iji balayda. Taagdalus ka iji balayda. Tada sumangpet a bisita da. Ha? Nagsaya at ananang. Imbag lang ay gatang mi iti bagas ti tangdan ka. Aguray ka. Sika ka di tinagsaksak daw. O nanang, pinunok amin a pagkargaan iti danom. Apay, ti asawam nga ngagsak daw. Nakaturo pa'y lang nanang. Anya? Ay, oo na yun aya anak ko. Anya lakit din aya ti asawam. Imbis nga iso ti agsakdo. Ngam si kamutan nga asawa na ti agsakdo. Ay, jak kaya ti ma-stress nanang. Iso asaklatan. Makapungtutak laang no ibaon ko. Ngam di namad kaya. Anak. Ayos laang nanang. Ala nga rudan anak ko. Ingkanto iji balay da Doña Nita. Wan. Nanang. Hoy, Jojo. Agring kan dita. Sikan ti makamu kadagiti ubeng, ha? Taindak agdalos iji balay da Doña Nita. Isupay titangdan ko ang maigatang iti bagas. Wan, Bumangon ka ditan. Kapakanim to dagiti ubeng. anya tilinuto masida na ya. Noodles analaukan iti karabasa. Ikam iti sabaw ti kanan dagiti ubeng. Wan, Nakon. Bumangon ka ditan, Jojo. wan ka di. Ingkan, sayang titangdan mo. Lumalam, igatang mo to adagos iti bagas kan sida na. Tay karni kumamat. Wunan! Innakon, takababain kini Doña Nita numaladawa. Nasabat ko ni Venus, nana. Kastaong na iti daras na. Di naman ko no sa dino ti papanan na. Ngam imisam lang. Kastaong na iti daras na. Mapanagdalos iti balay da Doña Nita Impaayam ni Doña Nita. Amoyo nana. Swerte ni Jojo nga asawa na. Gaputan naggagat ni Venus. Naagawa. Urayan niya at trabaho. Basta kabailan na lakit di, sarkan na. Wan nga rod konsig. Kaasi jay anak ko. Taday talamat maturog ti araramidan nila kay na. Wan nga rod anana. Nagasat ka konsig.
Gaputa saan asado ti asawam. Isuan na pintas kalata. Maaywanam ti bagim. Ngam ni Venus ay di na pa'y masagay sa iti buok na. Anana, nagagat nila kay ko makitagad. Kan saan amaw-awanan iti trabaho? Ngamin, nagagat nga agsapol nung kastaan alpasan ti trabaho na. Ay, ngam ti manugang ko. Makapahay blood. Anya lakit din ayan ni Jojo. Sadot, awan babain na. Saan amasyan iti asawa na? Oh, wow! Nagsilong ti datar. Kasta ti kayat ko kan ka, Venus. Sana wardi-wardi ti trabaho. Nakababain mo't akada kayo, madam. Say-saya atik at talaga ti trabaho. Tapno maulit dakto manin apag trabaho. Puna, katintod bigat. Umay kan tumanan dito'y balay, taglaba ka. Sukatak dagiti kurtina, tasukatak iti napimpintas. Kababain ngamin kadagiti sangailik asumangpat, nudaan dagiti kurtina. Sige, madam. Sa paot to ti umay aglabain ton bigat. Alang arod, tay nakalaan ti tangdan mo. Kanwan kayam, ada grocery sa parakan ka. Inkabil ko niti supot, bagkatom tulatan no agawid ka. Ay na, agyaman ak na unay, madam. Agigidan tayon amangan nanang. Imunan dagiti anak may. Mangantayon, Na. Inkabil mo sa amin ng tisidaan di taplatom, Jojo. mabisinak kami nanang. Alam nanang, makiinunakan di ta si daan. Nuboy-buyaam latan. Talaga ang maibusan ka. Ay, anya lakit din aya. Nagpusko ultiro pa na. Mangan kayo mo to nanang. No, diyo kahit ni mangan. Si Dae kunti si Dayo. Ibukbukon iti platok. Huwag jujaw. Impak bumitan di ta platom ti si daan ko maninanang. Di nangarod kayat di si Daek. Sayang nga Bay amon, Venus. Mala, itad mo, nagraman day ta si daam, Venus. Ipakan mo, di ta asom. Ha? Ha? Jak amon no aso. Wano baboy ta asawang Venus. Pwe, puskol ropa. Ay na, abalayan. Talaga ang makapahay blood jay anak mo. Awan babay na. Nagpuskol tiro pa na. Awan babay na. Pwe! Na. Aguray ka man na balayan. Sana siya tiyong tama. Sana siya ni Jojo. Ingka magbaga jay anak mo asadot. Turuog lang arudan. Sadot pay, rawot pay. Ultimo si daan kumani bakit na? Si daan nan? Ha, di lama asyan iti asawa na. Kwa, abalayan. Ingka magbagaan di anak mo, abalayan! Nagpuskol, tirupa na! Nagmayat ka ti uuldagam dito'y salasyo, Jojo? Idinto tagbalbalsig di asawam? Bayan nyo jakmat imbaga ngagbalsig. Tadi namat mauray ay ngagbalsig ka. Bayan yun, kastam ka dilatan, Jojo? Talaga ka di asadot ka? Di ka mangrik na? Agbalbalsig ti asawam, ngem adda ka ditoy anak kauldag? Na. Nakaturog mat gaya man to'y sir muna. Ay, anya lakit din da ito'y atao aya. Mangibabain. Ay, pahiman. Inakman iti kusina da. Tamangalaak iti pangriing kaw, tapno agriing ti loko. Talagang agur-urok ti loko. Tayman, bating-tingak man itinapik sa to'y kalib ti kaldero. Tayman, aglinya tayo na. Tayman. Tatang? Loko! Kunak no di ka pa'y lagreng. Ta ito pagkukuman to'y kalab ti kaldero di taropam. Tagtagay na ba? Ngagis eskwela kami kampay day. Kat binating-ting dan tibel. Tatay man. Tagayam. Ba't bating-tingin nyo day takalab ti kaldero?
Sapay nakapigpig sa. Mala, ang kasublatin ni bakit mo nga agbalsay. Masadudak. Maturog ang langan. Ay. Di ka mangipabain. Taamang danuog at tangangam. Bayan nyo kadilatan ngagbalsig ni Venus, tatang. Total, kabalan naman. Maturog akit di. Panawan ka man langay. Tamang anyapay ti maramid kukan ka. Kat makabasulakpay. Ay, agyama na. Nakabalsiga ka. Ibu nagkulaangan ije kusina may. Venus? Oh, kunseng. Si ka magayam day ta. Anya tigam mo. Umay kapatiguan iti tinola. Ado tinaluto. Tadakkel amanog dyan pinarti nila kay ko. Isaan na lagit ka patiguan. Ala, nakababain mo't kunseng. Anya lakit din aya. Para day talaang mat. Oh, atoy. Ay naagyaman nakarod kunseng. Imbagken ka kunseng. Tanapintas kalat ta. Awan ngamin parikot mo. Asino kumamot ti tao adi agparikot aya? Imbag ka pa'y. Nakarelax ka kanayon. Ngam siya, trabaho kami. Ultimo agbalsig, trabaho pa'y. Agan anos ka. Tani Jojo matikinayat mo. Ala, ingkakit mangalan. Tas si daam day ta impadigok. Demon ik-ikkan nila kay mo. Marwam. Kaasimat no jak ikan. Makonsensya akmat konseng. Pagbingbingayan milat taa. Ay, nasaya at kalat ta iti asawam, Venus. Mangantan lakay. Inakan kong dagito ubeng. Iso amangan tamatag. Si daan tayo day ta impadigo ni konseng. Ay na, nagsayatin. Inaldaw ko mga addaag padigo. Nan, taikak man iti sida into'y platok. Oh ha, at ita. Mangantan. Nay, kapay ngay. Inkabil mo man amin nandita platong ti sidaan. Anya ngay ti para kanya. Ay, labay munta sa bawa. Anya. Talaga nga awan asim kanya kong asawa man niya. Anay ko, intuktuk mo matanday ta malukong iti ulok. Pumanaw kan dito'y balay. Agsublikan kini tatang mau. Pumanaw kan! Anya tiga paw pinapanaw na kati asawam? Iko imbukbuk ko nga minti sida ni ti platok tatang. Kat sabaw laang tinatda. Pagamuan ta nagungatan. Idinto ta. Di ka nagrason. Tamuklatan ti kapuna. Tatang. Hoy, Jojo. Jak konsintian ti kinasadot mo. Iso atap no agsayaat ka. Aggagit ka. Nasaya at mat no pinapanaw mo ti asawam. Awan mat la serbina. Isupay apakpakanam. Nanang. Isumot lang adi agtrabaho. Oh, di nasaysaya at laangan nga agnagd iji balay ni tatang na. O nanang, jak kayatin nga agsubli ni Jojo dito'y balay. Nagpatinggan ti kinaanos ko kankwana, nanang. Bayam laang ti asawam. Tabareng makaamires. Ay, nagsakit tila bayan ko. Tatang. Anya kay matan. Ba't maturog ti tao? Ba't bating-tingam kit din ti kaluntikal di raw? Aging gaturog ka. Kastoy ti aramidakan ka. Gusto tatang. Gusto. Makatidilang. Hoy, Jojo. Ingka makitagad. Agaw-awat dala kay basti iti purdiyain da iti garden da. Agabyon ka naw. Wano, depende iti tulagan yaw. Tamabalin ba it a kontrata? Kawan tatang. Ala, ingkan. Tamakitulag ka. Ket mabalin mo pa yan ti mangrugay. Inton bigat ton tatang. Awan mo't la jararamidam dito'y balayaw. Isungayin kan. No bigat tong arudan tatang. Ay na, Venus. Nakasaritak tay karuba ni katugangam. Kat, makit-kita da kano ni Jojo. Ang kanayon ang nakaturog iti indayon iti paraangan da. Ay, talaga asadot ti asawam.
Mas daawa kay iti katugangam, tabaybayan na lata nakasjay ti anak na. Nanang, Iso adi mo itulok nga agsubli dito'y balayo ti asawam. Takitaan man. Dakkel agin awam idi pinapanaw mo ti asawam. Ta ultimo mga iwan ka na giti anak yo. Di na pa'y paramid, tasadot lakat nga rod. nanang. Ay, awan babay na talaga. Anya kayo kiti na ya, tatang. Huston, di yung bating-tingan ti kalab-kalderaw. Makatitilang. Hoy, sadot alalaki. Pumanaw kan dito'y balay ko, salbag ka. Ha? Duangal daw tinapalabas. Ngem di ka pa'y lama pa nagabyawn. Sa akong tinapan nakitulag nga agabyon kay iti garden nila kay Baste. Ngem gapo tadi da ka mauray, impakontrata dan iti sa balay. Kat, anya ko ma? Sadot ka! Ala, pumanaw kan dito'y balay. Tadyak kaya tapakpakanan ti kasken ka sa daot. Panaw! Nagsagit tilapayag ko. Di yung ibato kitilapayag ko tabat bating-tingan yung akalob ti kalderaw. Isurot kulat na kan ka da ito'y abating-tingain, aging gaadi karumwan dito'y balay. Venus, pangasim. Agsubliang dito'y balay. Tadyak maanusan ti bating-tingan ni tatang. Bating-tingan na ti kalab ti kaldero. Sana ibatog itilapayag ko. Danuwag ko ma. Gamamakmot ngamin. Hay, anya lakit din da ito at tao aya. Venus, bakit? Mabisinak. Mga anak ko ma. Jak pa'y nakalutaw. Ken awan makan aparaken ka dito'y balay. Ken jak kayat ngagsubli ka dito'y. Jak kayat apakpakanan tikasken ka asadaw. Awan serbim ataaw. Puskol rupa. Bakit? Makasublikan tulang dito'y balay. No addan ton ornong mo anawadwad a kwarta. Maawatam. Ngam no awan. Ha? Di mo namnamaan ang makasublikan dito'y balay. Bakit? Ala, ingkang Jojo, tasaan ka ang maawat dito'y balay? Nagpatinggan, di kinaanos ko kanta! Anya laki din aya. No, adaan kang aminan iti pamilya. Ay ket aggaget kamot na. Tapno saan gagbisain ti pamilya. Nauray na kurapay lang ti adda pa nagbiag. Basta tinulong ti agasawa para iti pamilya da. Ay ket naragsak dalata. Anya laki din. Hala, papagayam. Ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biag nga intay pinauluan. Bating-ting! Ito'y drama tayo, Anya Laki Day. Insurat ni Amor Julian. Isagsagot ka na kayo di Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, anang tarabay. Anya Laki Day. Binyaw, nakaidasara ko niti kanan tayaw. Umuna kayo namangan, ami bakit? Busy ni tatang iti cellphone na, nanang. Na! Gapo lang iti dayt a cellphone. San ka namangan? Anya lang unay ayat ti pakakumikumam dita cellphone mo, si Katonyo. Anya laki din ti asawa kaya. Masapol sa ludsudan na ti amin. Ala, umuna takit din amangan, lani anak ko. Kitaam ni tatang, nanang. Umis-isam manan. Hay, talagaan na adik ni tatang mo iti cellphone, lani anak ko. Anya ko mga iti nakaadikan na. Ay, jaka mo anak ko. Jaka mo, no kasano nga usaran ti touchscreen a cellphone na. Nungay alaan ta ti cellphone. Tapno maamuan ta, na anya ti aramidan na, nanang. Kasano ko mga alaan ta? Di nanto pa'y ibate. Kanayon nga itugot na ti cellphone nga uray agdigaw. Uy, mayat tiisem mo ita, pare Tonyaw. Adda manen amok a chicks iti Facebook, pare Rolando. Nag-sexy ka. Ay, no kasta, adda manen chicks mo, paray. Anya laki din na ya, pare. Adda manen Luningning ti Facebook name na. O masidig ka, pare.
tay pakitak tiladawan na ken ka. Kita pare. Ay, unyag pa iso paray. Sapay nagpudaw iti dayta aladawan. At dapay kita detoy. Nakatupis lang si ka. Wow, pare tunyaw. Ay no, nakatsamba ka manin ako na akong kahit. Sakpay lang aminti ko ng pare. Ludak lang iti 20 wenno 50. Mangisenda na dagos iti ladawan na pare. Agam, apay ngay paray. Haflaan matiro pa na iti dayta aladawan. Wana, tabain ti lang ti inlod ko kan kuana. No 100 matilod ko, whole body mat a picture ti isend na pare. Ay na, wow. Ay, pare tunyaw. Rumarak bit, ami bakit? Sa di naman ang tipapanam, tunyo, lakay. Mapanak lang aglod iti tersina ni Kumarim Asabina. Kat no kalulod mo lang, idi kalman. Naibos nga ruden. Anyalakit din. Makadkadlawa ko na, tunyo. Inaldaw nga, papalod ka. Anya nga ruti kayat mo? Arak ti pangigatangak iti kwartak? Ah? Ay, ko. Nasaysaya at latta di kanayon nga agludak. Ngamtay kanayon na maparte ka. Ang gawid kanto adagos, ha? Wen, danag mo na ya. Agawin ak tumatla dagos. Iti tersina lang mat ni Mari Sabina ti papanak. Umayak man aglod Mari Sabina. Mano ti i-load mo, pare? 150, Mare. Regular? Una, regular 150. Adto iti number aludam. Day tamat a number ti impaload mo idi kalman pare Tonyo. Asino nga min aya day ta kanayon mo aludan? Anya lakit din ta sa ludsudan na pailaang met. Di ka madanagan. Bayadak iti cash. Saan ko nga utangan? Adto iti bayad ko. Ano samlanga? Tabarbarya day ta. Nasaya at kit di tapno adda pagsuklik. Apay ngay, kasla limag-an mat to'y alkansyak lanay. Ay, jak mo nanang. Amangan mat no kinisayam. Anya lakit din ni nanang aya. Tasyak pailang mo ti pabasulan na. Ano ko maday ta alkansyam ngay. Kat adamot bukod ko akwarta. Ni tatang ti saludsudan nyo Awan mo't pangalaan na iti kwarta na. Ngam inaldaw nga agpalod iti tersina ni Auntie Sabina. Ay, wanan niya. Saan lang nga day tananang? Nakitak nga adotin bulsa na barbarya di na minsan nga aldaw. Amangan mo't no dita alkansyam tinangalaan na. Anay ko, apay sinipat na kay. Asino tinangibaga kisayam ti kwarta nga inkargak iti alkansyak Tonyo? Awan ti amok may papan iti deta, ami. Saan mo mat ngayon bagbaga kanya nga iti sirok gayam ti kama tinang idulinam iti alkansyam? Anya ti kunam, Tonyo? Ay, lawan kon. Apay adi ka sumungbat? No saan asika tinangala? Kasano nga rod anaamwam nga iti sirok ti kamata tinangidulinak iti kwarta? Anya laki... No, kawan no saan? Bakit? Ibabam day tabunang mo. Mga no matagbatnak. Pangasim bakit? Maysa! Dua! Wawan! Agpudno akon bakit? Pudno asak tinangalay ti kwartam. Pinaglod ko bakit? Napanan ti panunot mo, Tonyo? Awan lang arudan ti makukwartata? Agsaysayang ka lang iti kwarta, gapoy ti dayta loud! Maminsan pa'y, Tonyaw! Kitaam ni tatang nanang. Nakaisang manan anak katugaw iti ponti mangga. Anya nga tangay ti isuman na iti cellphone na. Ni? Kasla makilkilig pa'y. Amangan mat nga dadakas nga aramidan nan. Ay, amangan no adamot sa bali akachat-chat na. Dayta cellphone na ti kanayon nga igam na. Saan pa yan at tumulong dito balay? Anya nga nga ti plano yun, nanang. Adda na panunot ko nga aramidan tala ni anak ko. Kita lang no makapag-cellphone pa lang ni tatang mo. Anya dayta? Sa dino tinang ikargaan ni tatang mo iti charger ti cellphone na. Aday di salas, nanang. Ala,
Mapan mo nga rod alaang ta ilang mang ta. Kita man laang. Abay ngay, awan mo ti charger ko. Dito'y lang ba't tinang idiswak iti agsapa? Sapay lubat ti cellphone ko. Kachat ko pa niluningning ko. Anya ti sapsapulam to nyo. Ay, Ami, bakit? Nakita mo ka di charger to'y touchscreen na cellphone ko? Kakamukon ko. Awan mo tinakit-kita. Sa dino ngamin tinang idiswam aya. Dito'y lamisaan, dito'y salas tinang idiswak itay. Ay kat kita ang dita Itay pa sapsapulag kung saan ko mata na makita. Ay na amangan no intarayon at utot. Anya? Ay, sana mabalin na mapukaw na di charger. Jack, agbiag no sa anak nga cellphone, bakit? Sa dino tayo anti-chinelas ko. Sa dino manen ay ati papanam. Mapanak iti ayan ni Pari Rolando. Inak bumulod iti charger na. Day, nagkakamot pa rito niyaw. Anya ti masapol mo? Mabalin ti makiusar iti charger mo, Pari Rolando. Kay, adamot ti charger mo pare. Mapukpukaw nga rod, pare. Ala na, pabuludan nak. Sapay ka chat ko ni Lulingning, my loves. Amang ano saanan amang isend iti ladawan na. No nabayag asana nga reply. Naadik kamutan iti Facebook pare. Ay, sobra, pare. Makitak lang dagiti sexy aladawan ni Lulingning, my loves. Mabsuga kon. Dakkel samot tin tinagastos mo para kinkwa na pare. Anya lakit din, pare Rolando. Dakkelan tinagastos ko iti load. Sana bale? Tas sulit mo. Ala na, pare. Pabuludan ako iti charger mo. Agawam tag CR parito niyaw. Adda chat ni Luningning mo pare. Basaan man no niya ti bagbagana, pare. No'y manugot ka din amang isan iti video ng agsalsala. Mabitlang tabasag ti chat na pare. Ahap. Lay. Tagalog pa'y gayang parito niyaw. Alay, dumgag ka nga ron, tabasag paray. Magsisend ako ng video sa'yo. Pero, ipangako mo na magbibigay ka ng pera, ha? Isisend ko ang address kong saan tayo magkikita. Magdala ka ng pera. Ako na ang bahala sa video. Hehehe. Sigurado akong matutuwa ka sa gagawin ko. Tunay, my loves. Hehehe. Kasta, tichat na pare. Dapat hihihi na. Kitagman, pare. Anya laki din aya takaslasaan ka amamati kanyak pare. Hehehe. Anya nga iti amok. Amangan nurabrabagan na klaeng. Saanot pare? Saan ko nga ugali ti kasta? Ay, nasa wakas. Damot tanti agas dagiti matak. Ay, di mo ibaga amang tid kay ti kwarta para lang iti video nang agsalsala pare. Well, aramidak deta pare Rolando. No idi katladawan na lang ti sesend na. Ita. Adamot tanti video na. Adda pa iti bonus na amit up pare. Naimbag lang ta pinabuludan nak ni pare Rolando iti charger. Day talat ta cellphone mo manan, ti sangsangom dita si katon nyo. Anya ngay nga ruti kayat mo. Mapanak makiininom ka dagiti kumparek. Nasaysaya at latta makitkita nak dito'y balay, ami. Adamang nga rod pangibaunakan ka. Sa di namanan. Ingkabayadan ti silaw tayo, kan agpalingki kamutan. Nasaysaya atan ti kasta. Ngam tay agmalmalam ng cellphone ka. Anya lakit din ni ami. Anya lakit din ni ami. Mutoy nga rodan ti kwarta. Siya kundi makamo amang bayad iti silaw tayo, kaya nagpalingke. Oh, atoy, gatangam amin dagiti nakalista dita. Siguradum akumpleto ti gatangam. Nalawag ka de, Tonyo? Anya lagi din na ya. No siyak ti agpalingke, sigurado a kumpleto ti gatangal. 3,000 to intad ni ami kanyak. Mabalinan da ito uy. Teksak adagos ni Luningning. Tay pakamukin kwa na, mabalinin nga agsabat kami. Nay,
Si kamat ti masabat ko dito'y dalan parito niyaw. Sa dino nga iti papanampara eh. Agpailiak pare Rolando. Agsabat kami kiniluningning ko jaili. Ay, kitaam lang para eh. Ang mga numaamuan ni Mari Amay. Kat mairaman agtupay iti kalukwam. Anya laki din na ya. Basta agtal na kalaeng. Di mo mat ngamin ipadlaw ang adam mo. Tapno saan ka may ramraman. Ay, unay kalaki din ay pariton niyaw. Para lang iti babae. Agsaysayang kay ti kwarta. Kasi tinagunakan kay di, siksikan na po daw a babae ti agas dagiti matak. Mariknak ngamin kat kumapsot ti panagkitak no awan ti makitak a sexy aladawan ti babae. When no sexy a video. Sa dino ti papanaan parito nyo. Mayat matipormam Ay, sana mabali na mama ni Mari Sabina. Nga da kasin narak ko'y jaili. Parito nyo, di ka matan sumungbat. Kitkitaan nak matlatan akasta. Sa dino ti papanam, kunak. Anya lagi din na ya, Mari Sabina. Lakwan nakman kidi iti pumada no adda. Mano a pumada ti kasapulam? May salaang, Maray. Sika, mate. Oh, ti bayad mo ngay. Agbayad ang matkat. At iti 50. Keep the change, Maray. Nay, apay ngaglalaw ka, Mari Amay. Rabiin. Irwar mo ti asawa. Ha? Ay. Awan nito nyo di tibalay may, Mari. Nagpailay. Ha? Nukasta. Ha? Agsagana day di at tao kanyak. Aday bagakan ka, Mari. Di mo ibagbagakan kwa na. Asyak tinangidanon kan ka. Adaluning iti biyag ti asawa, Mari. Anya? Pudno gayam ti atap ko nga adda ka tsatsat ti asawak. Ay, Mari. Kanayon na pengarod aludan ti kachat na. Kasukat dagiti sexy aladawan ti video na, Maray. Amangan mat namang rabrabak ka lang, si Carolan daw. Dayta ti pudno, Maray. Mahilig ni pariton nyaw iti chicks. Ta isukano ti agas ti mata na, Maray. Pariton nyaw. Apay akas na tilagam. Awan mo tanji branded na pantalon kan jacket mo. Agraman sapatos mo. Awanan paray. Ay, kunaklaki din no nakaawid kan. Tanay, rabi imot tan. Pati cellphone ko. Inaladan pare. Anya. Ay, kunakman no at dati meet up yaw kini luning neng. Wen pare. Excited ak pa nga raod. Tadan tumati maisave as sexy a video ni Luningning iti cellphone ko. Lumawan kayang pare. No kasta, sa bali ataw, ti kasinarak mo, paray? Uwan pare, saan mo't ani Luningning ti kachachat ko? Lalaki mo't gayam. Ay sos, ay nalpas kan, paray. Nabiktima ka, ti scammer. Ang ado mo't ti insistent ni Luningning aladawan na kanya pare. Amangan mo't no san apod no aladawan ti kachat naw. Amangan no nagusar laang iti siksi aladawan dagiti babae. Tapno pagkwartaan na ka, paray. Awan ka di pala nito nyo, tatang. Awan pa'y may anak ka. Sa dino tinang ibaunam kinkwa na ay Ha? Agsagana kanyak day at tao. Anya laki din to'y anak ko ay Di ka agungit adagos Ang mga nung natrapik dalaan. Unuan niya. Saan, tatang? Naggapuak iti ayan ni kumpare Rolando. Kat positive. Anya ti positive anak ka. Positive. Ngadda sa bali a babae nito nyo. Ay, anya laki. Dahin to'y mapaspasamak Naimbag man tanalagip mo pa'y tinagawin, Tonyo. Anya laki, din to'y asawa kaya. Urayan niya ti mapaspasamak. Agawid aklat ta. Kat, sa dino ta ayan dagitim pagatang kukan ka, ha? Kuha bakit? Anya akwa? Naiskamak? Ulbod! Ti kunam kitday! Intad mo iti babaem ti kwarta pagbayad kan pagpalingkim kuma! Ay no, Tonyo! Ay no! Pudno ti bagbagak. Naiskamak. Ha? No saan kumaaday tahilig mo iti chicks timpang pangrunam? Saan kuma napasamak ti kastakan ka?
Pati cellphone mo, awanan! Inanadan! Day tatiganabang to niya! Alaam dagito'y gamit mo, tapumanaw kan! Di nagpapanawan na bakit? Awantian mo ka papanak. Luningning gayam ha? Ha? Ita nga ipakitam, ti kinalaing mo to niyo. Kita lang, no may nakatulungan day takaluningning bang! Anya laki din na ya. Kamalingamay, tinaramid mo, tunyaw. Yan tangay, ada asawa mo, liklikam kumadagita panag, sa mga mo intun sumarunaw, saan lang akasta, di mapasamakin ka. Malah, ikarigatam tiyag balbalew, kan aramidam ti amay, tapno mapakawan na ka, di bakit mo. Anya laki din. Malah, papagayam. Ditan tinagkibusan ti may sapay a pakasarita ni tibiyag na intay pinaulwan. Iskap! Ito'y drama tayaw, ang lalaki din. Insurat ni Atara Maray. Isagsagot ka na kayo ni Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Gumatang ka iti tricycle? Saan? Ano ako mati-tricycle? Aday laklakom? Dami na. Ilaklako da ka nung tricycle da. Kunakmat, asino kumangay ti gumatang di ta tricycle da kat nakadadaan mo ten kan karag-karag. Awan ati mayat agumatang. Ibagbagak nga rod nga ilako dalaangan ijay junk shop. Sobra ka mat, no junk shop. Ay, ala, kumikita ni Mina. Nangagnan samot ten titungtungan ta. Lakit di Sika ngamin, nagpig sa tingiwat mo. Ay nalakay, pag-iistoryaan da tayo man ng ditarwar. Asino da kita? Ni manang joy kan manang sitang Anya tis istoryan da manan. Dayta ka no tricycle mo akarag-karag. Nasaysayaat ka no ila ko ijay junk shop. Oo, may dayta na panang ibababa da kada tayo. Ay, saan la dayta Ado pa'y dagiti mangmangag ko nga istoryaan na. May amlay ba rin? Ito masabat mo. Kastoy ti bagam. Anya? Pagbanikas ka. Sa may baga. Umapal kay laeng. Kunam. Maaramid ko ayamot dayta. Apikid din asan. Naglakalaang may. Oh, tuladan na tagbanikas ka. Di nakman angawan akasta. Madingami na talaga dyan ang ko nga istoryaan ni Manang Joy. Nagpatinggadan tong malaeng. Mauma da. Basta laglagi po mjim bagakkan ka. Umapal dalada kita. Yoy, umasidag ka man dito itandaman damagakan ka. Anya day tatatang? Kunak man nun alpasin ti kontrata nila kay Muja Brown. Nun alpas ti kontrata na. Eh di rumbang gagawin ko man. Saan pa'y analpas ti kontrata na, tatang? Nagbayagan na nagtrabaho dya, bro. Eh, kano ay di pimbanaw. Hay, saan man atila damdamagin nyo? Mas dawa nga raw. Hay, no di na kayo tiagaway ti saan lang. Apay nagsangit ka. Apay da makapasangit iti naibaga ka na ka. Paray, adaman lang damagaking ka. Anya dito pare? Apay, ilaklako maya dito tricycle ma. Nagkunamat kan ka nga. Isumitin na damag ko paray. Nailakok di awang magpagpasada ko na pare. Isungar da mas daawak paray. Dahito, iti pangalalaan mi iti pagbibiyag mi pare. Ay, ni Joyce atin nakangagak paray. No radya babae, nalaing nga agaramid iti istorya. Mas dawa nga raw. Ilakong kide. Nagaraw ti pasaheros ma. Wala. Nagado ti sukik ngaglaklako iti palengke. Dagiti teachers pa nga itultulod kaw. Pasaray arkilapay ti pamayanda. Wala. Ta amuda ngamin na nasingpit ka driver paray. Dagiti ngamin kakadwa tayo tricycle driver. Kit gundawayan da mo. Dagiti pasaheros. Nagngina ti singir da paray. Apay nga tayo akas jay daya babae. Kasano pitsan mo na nagaw-awid nila kayo na. Ni, ay wala niya. Apay, mano atawanan iti abroad? Tidamag dito'y lugar tayo. Addan sa kanu babae na, ya bro. Iso asaanin nga nagaw-awid paray.
Sinayang nati pamilya na pare. Iso akasta ni Jaw. Dakkel ti apal na kada kayo. Ini misis mo. Tanaragsak ti pamilyayo, paray. Dagita kanong amin ti tattao asaan anaragsak ti biyag na. Virgin da ti biyag ti karuba da. Podno, rayta ko ng paray. Saan ka man na sumursurot kin makikuyukuyog iti dayjay, Ajoy? Taapay. Apay, di mo ay madlaw naglay nga mang perdi iti pada na ataw. Kaya't mo, tamakaran ka iti kasta nga ugalay. Uwan nga rod, kaslamadlaw ko amak akaranak iti saan anasayaat nga ugali na. Iso nga rod asar de nga mo, ti sumursurot kin kwa na. Kasano? Kat umasidagmat nga min kanya. Ay, kit adaywam ah. Bayam nga umasidag ka iti pada na mahilig nga umapal. Mala, manipod ita, likli ka konday jay adjoy. Mare, mabitlan! Mare! Partakak ti magna. Nyaman nga tanti pamirdi nga istoryaan na kanyak dayta. Mare! Ay, agay, abak kadagos si tricycle. Tricycle! Pare, adaman na damagakan kan. Mapana ko nagpasada, maray. Apay aya. Makadlawak kat. Diyak kayat ti mapaspasama. Ha? Anya day ta mapaspasamang maray? Likliklikan naksamat tan bakit mo? Ha? Ay, wah. Oh, di naksamat kayat agayaman. Kat bay amo na, no, di nakakatagayam, maray. Awan mo't basol ko kan ko na. Kin may sa maray, binaga kami ni bagat ko. Alimitaran natin mag-istorya. Tadi na masangaw, tagtrabaho, balay. Dayta nga tati makagapo. Ay, kitwan na. Anya pa ngay kumati sa balya, makagapaw, maray. No di na kayat agayam. Jakmat kayat agayam. Isulaang ayat ti kaaruba. Amin na. Manang Joy, apay day taawit mo amasetas? Umay ko itadkan ka. Nakita ka ngamin nga agmas-masetas. Itad mo kanyak daytoy. Kat no nagngina daytoy amasetas, manang. Talaga nangina. Ngam itad ko kan ka. Taamok anasaya at kaagayam. Ay, kasta ka day? Special day to amasetas para kanyak. Ang itad ko kan ka. O sige, awata mo. Ay, agyamanak manang Joy. Ay naado pa'y titad ko kan ka amasetas Umay ka agkita ijay balay no anya ti kayat mo. Mabalin? Wen, umay kan. Tapno manayunan dagita masetas mo. Ay na, agyamanak manang Joy. Nagado dagito inted mo kanyak amasetas. O saram day ta inted kong abono Tapno na partak dangag sabong. Wen manang. Ay, agore ka pigayam. At dapay itad ko kan ka. Mabitla nga. Apay nga ta akalaat mo tan asimingpat ni manang Joy. Anya nga ta tinaknakan na. Ay, Mina. Umanay siguro kan ka dito a blouse. Ay, awan pagbayad ko iti day ta a blouse, manang. Sapay, nagnginan saman. 1.5 laang mat. Saan nga minan nga umanay kanya? Iso nga itad ko kan ka. Ay, agasem ngay. Tawan 5 gayam. Jak ilako. Ipadawat ko kan ka. Umanay kan ka dito Sige, alaamon. Ay na, agyamanak no kasta manang Joy. Ayun gayam, ibaon mo to dagiti anak mo ang lalaki Tao may dabag ka tan dagita amasetas. Wen manang. Apay dagi jay masitas ngayon pabagkat mo kadagiti anak mo. Naggapunsamot iji balay damanang Joy. Wen lakay. Impadawat na. Sigurado ka ngayon padawat na. Lawlawagan, taamangan ki dimot no pabayadan na. Impadawat na. Inikad nagtupay iti blouse anak ang ngina. Ay, 1.5 sika. Impadawat na kin kaday tanangin na blouse. Wen. Impadas ko kat imanay mat kanyak. Ay. Bagay ko pa'y Bakit? Agan anad ka, iti day ta babae. Tani kumparik a dyan binagaan na ni bakit na aliklikan ng asit kan day ta Joy. Ay, kasta ka day?
Agsipot-sipot ka. Adda ka gayang babae nila kay na iji abroad. Iso asahanan nga gawawin. Ay, no kasta. Saan nga rod naragsak ti biyag na? Awan serbi na adjoy tinagan na Tanakaladladingit nga rod ti biyag na may. Naalas pa, iti ugali na. Oh, kabayatan nga agsibsibog ta iti masetas ta. Ada istoryahan kan ka. Anya nga dayta, manang. Amamom ni sita nga niya. Wen, katno aggayam kayo saan aya? Idi agayam kami. Ngam saan itang. Apay nga manang. Ay, jak kayat ti ugali na. Anya aya ti ugali na asaan mo kayat? Naglaing nga umutang. Ngam di namat amot agbayad. Adda utang naken ka? Ay narigat la ti agsasaukat. Manungay ti utang naken ka? Kastoy. Ay, ipakpakita mo't dayta 5 aramay mo. 5 gasot, wano 5,000. Kasta ni Impakita mo nun dagita sa 10 aramay mo. Kaya't naasawan asa nga ribaw. 20,000. Nagadumot tayo. Idi mutang inikakadagos. Idi agsingira kon, numakita nak, itarayan nakik din. Kasta gayam ti ugali dayjay a babae. Iso ano umay umutang kan ka. Amam na niya ti aramidam. Jak pa utangan manang. Adaywam ket di Umadayo ka kat di mon pampansinan. Wen, kastanto ti aramidag. Dua talaangan nga agayom no kayat mo. Ay wen manang Joy. Day talagayam. No kasapulam ti kwarta, ibagam lang kanya. Jak pa'y matkasapulan ita. No kasapulam to, pautangan ka. Awan interes na. Agyaman na ano kasta. Ay, nimot manang sitang, day ta sumungad. Kabutong nak day ta. Oray kita Mare sitang! Mare! Pinartakan na nga agpay so timma dayo. Kunak tumad kan ka. Mabutang tadadakas nga aramid na. Amok kat apirpir dyan nak ni Joy kinimina. Bay amlang, no niya ti kaya da nga ramiday. Basol dala ti basol dan bakay. Jakmat nga rod kaya't adakas ti imahik kinimina. Addan tulat ta panawain ama amwan na ti kinapudnaw. Anya lang atan tis istoryaan na kontra kanya. Basta saan nakalaki din nga anoy. Bay amlang, mauman tulat ta. Tiyawanan ba'y na lalaki? Babaero. Apa nga sagsagit ka? Nagsakit tatang. Talaga ganda babae nila kay Kuya Jay abroad. Kat saan lang nga may maysa. Aduda. Ay, unay betay. Uray saanin nga gawawid. Bay amo ni Jay. Imbag pa'y dami na kanisita nga kumare. Nagsisingpat ka nagaanos na giti asawa da. Yan nga road. Kit natumpo nga may gayam ti babae raw. Siya nga'y. Pudno ang nagabron nila kay ko. Impayaramidan na kami pa'y nga agiinay tidak kalabalay. Ng babaero may. Iso nga ron ako nakabayamon. Siya kung ti pag-istoryaan da dito lugar tayo tatang. Di akong mailamang ti pudno nga aramidan nila kay Kuya Jay abroad. Nagadumot ang dayta pinalengke, Mina. Ay na, makalawas nga abastume. Damagak man kan ka, no niya tis istoryaan ni Joy, may papan kanya. Ha? Ay, jak kayat nga aga pa kayo manang. Iso ambay am. Naskan ama amwak, tapno amok ti pagluglugar. Saan ka ama danagan? Ta saan nakakaskan kwa na? Ano adamangan nga? Apaan na dyan ang ibaga? Uray saan mat apudno? Apay, pudno aya aba intimil ti utang mo kankwana. 20,000? Adaya mo ti utang ko kankwana?
May uray 5, awan. Mukasta. Sana pud no, mana? Agpapautang. Hanggang jack-in mo tang taamuklatan akastoy ti mapasamak. Ibagbaga na siguro arik-liklikak. Gapo ka dagiti utang ko kan kuana. Ayun, kasta nga rod tinakunana. Kinapudno na, likliklikak. Ta iso ti bili nila kay ko kanya. Gapo ta saan anasaya at ti ugali na dayjay a babae. Idi, sika ti pirpirjan na kanya. Sa ita, tsakmatan ti pirpirjan na kan ka. Di ka madanagan, manang. Jakmat kit di mamati kadagiti ibagbagana. Ay rumbang laang asaan mo apat yan. Taawan kinapudno na. Basta, amutamatan ti tunggal maysay. Kan amutamatan ti ugali na. Ay, anya laki din ti kasta nga ugali ti tao ay. Saan na nga amo ti makontento no anya ti adakan kwa na. Nalaing pa nga umapal itibyak ti sabali at tao Ngamin, saan anaragsak itibiyag na. Makitam ti ugali na day siya, Joy. Tapay? Istoryain na at tinakaw mo ka no, ginangina a blouse na. Anya, unay mo daytan? Nakabilag ka no, ijerwar. Kat sinukit mo, tanabayagan a kursunadam. Ay na, makita to lang day siya ama ng Joy Ay, makita nanto. Nasaya at nagkita tanina. Well, nasayaat mo ta nagkita ta, manang Joy. Nagdagas mo't gayang tis istorya may papankanyak. Nadayamat is istorya. Is istorya, asinukit ko jay blouse mo nagnina. Jay imbilag mo a blouse mo. Ay kwa. Pues, kastoy itati maibagakkan ka, manang Joy. Nagbanikas ka mo iti sangwanak, Mina. Umapal ka laeng, taay ayatan nak nilakay ko. Ken, naragsak ti pamilyami. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. At yaman kami, itingkay, Panang Tarabay.